Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina wa syafi'ina syafi'il mudhinibina maulana Muhammad alladhi ursila rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi wa bijahi sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Fadilatul mukarramin, sesami mulja torse abtina amulja aki. Langkong ipon ajunan seteja para masyayikh, para alim, para ulama, ajunan para sepo, para guru. Terkecukenan ajunan seteja para undangan sanak famili, karabat, taretan, kanca bereng, beletatangke. Utamaipun Fadilatul Mukarram, ajunan si mulja Kiai Haji Ahmad Baqir, sada ajunan abdina sangat amulja aki. Fadilatul Muazzam, ajunan si mulja Kiai Ahmad Rushdi, sada ajunan abdina sangat amulja aki. Fadilatul Muwaqqar, ajunan simulja Kiai Ahmad Munir Suadi, sada ajunan abdina sangat amulja aki. Fadilatul Muhtaram, ajunan simulja Ki Haji Anwari, ajunan simulja Ki Haji Sabidin, sarang seteja para masyayikh, para ulama, para asatidh, para sepo, para guru. Si abdina tak nyebut asmana, setentona tanpa nyebut asma. Abdi telem da ajunan seteja juga sangat amulja aki. Tak ketinggalan imut Rais hadihil qarya, bapak kepala ti sakat di tempat, sarang seteja jajaran ipon, sada ajunan abdina sangat amulja aki. Sahibal manzil, bapak tuan rumah kak di tempat, sarang seteja kerabat keluarga, sada ajunan seteja abdina sangat amulja aki. Sanak famili, kerabat taretan, kanca bereng, peletatangka, da ajunan abdina juga sangat amulja aki. Kesempatan laku ari mangken melalui acara sebuah dari wafat almarhumah Maimunah, kaula ajunan paringin sempat dalam keadaan sehat, along polong apol kompol aki lengki ika di to tempat menuin undangan sahibil hajah. Setentona tidak maksud bentujuan angin nyuun pentuan doa pamator da keajunan Allah subhanahu wa ta'ala mantermuka seteja amal bagus selaksana aki isiang laku aremangken melalui acara sebuah mulai dari kencerna ngormat tatangke nyampung bala
maus Al-Quran, maus salawat, maus tahlil, ngatorin sedekah ben saterusnya mentermuka tetia tambahan bunga, tambahan perak, tambahan seneng, bahkan tambahan pangkat. Eka andi teretan bini kaula ajunan seteja almarhumah al-maghfur laha Maimuna, amin Allahumma amin. Dari kadinto para Rabu sepada mulja atas nikmat sehat sempat sehingga terakida pak dak kaula ajunan dak kadito tempat ngireng kaula ajunan nambahi poci, nambahi pangalem, nambahi syukur dak kaajunan Allah Subhanahu wa taala kalaban areng sareng maus kalema alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam mancar muka tep-tep ia torakina dak kaajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ban ilanjut akinda keluarga telima. Salawat dan salam itros akinda kasantri murid sahabat ban ipatros dak ka ummat kong langkong umat si arok torok perentan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kong langkong umat si mampu ajawin larangan na Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kong langkong umat senros akidah kalalam panaban perjuangan nah mantur muka sifat-sifat mulja saya sebut rezeki akinda kaula ajunan saja dan ipanyerepeda kana potokan tos ka are kiamat, amin Allahumma amin. Salas tarina abdina ngatoren poci dak kaajunan Allah Subhanahu wa taala. Salas tarina abdina ngatoren salawat salam dak kaajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Abdina ikasokanin sareng sahibil hajah pakon dateng dak ka dinto tempat pakon mangkiin ajunan dalam ajelas aki sakater dalam ajelas aki sakonni dari hikmah acara sebuare kandi wafata setena teretan bini kaula ajunan almarhumah Maimuna. Para Rabu sepada mulja Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an apareng imut ngajarin masenga da kaula ajunan ipakon cek sampai lepas nyambung kabekusen kalaban dua kelompok dari teretan kaula ajunan. Nomor sitong kaula ajunan ipakon cek pakai hubungan bagus kalaban teretan syampon berangkat ngadaan dak ke alam barzakh. Nomor dua kaula ajunan ipakon cek sampai meke hubungan bagus kalaban beleseki odi ni alam dunia. Jelas Allah Subhanahu wa taala atabu di dalam Al-Qur'an walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Arti singkat dari ayat keintonon kaula ajunan salaku nak foto, kaula ajunan salaku teretan, kaula ajunan salaku orang seki yetinin udi alam dunia, kaula ajunan ipakon cek lopa dak teretan karabat bengasepo mak embu mak ajebu aja para pujuk para guru siampun berangkat da alam kopur ipakon cek kalopain kalaban paling sakonni siodi alam dunia nyuunaki pangapora dak karabat teretan bengasepo siampun sete. Para Rabu sepada mulja pana pator ator rem kerem sepaling utama sepaling parjuka kerem akida kama embu maajebu aja karabat teretan para pujuk para guru siampun ngadaan berangkat ke alam akhirat. Inna hadiyatal ahya lil amwat al istighfaru lahum. Dabun Kanjeng Gusti nang sebagian riwayat
saung kuna rem kere mah, saung kuna ri berin, saung kuna tora orang seki odi alam dunia, untuk kerabat taretan bengesepo si ampun wafat, jadi ya paling sakonni naki pangapora da keajunan Allah Subhanahu wa taala. Ana paring si odi maipakon nyo naki pangapora da orang-orang siampon berangkat ke alam kubur. Ngireng para rabu pada mulja. Karena perjalanan ke alam akhirat kento cepon ulama bahkan siada bu kento abereng sompan. Wallahi innahu la safarun khatir. Dabun para sepo para ulama demi Allah perjalanan ke akhirat jadi perjalanan sesangat mubeteren, perjalanan sesangat alolojain, perjalanan sesangat mubeteren, perjalanan sesangat laloja. Nyak banyak orang berangkat ke alam kubur sesalamat ben setak selamat banyak setak selamat. Keistimewaan umat Muhammad oleh berakan kanjeng Nabi Muhammad ni benian ben umat Nabi ben Rasul seka ada umat kanjeng Nabi Muhammad senyangu ruwet senyangu posang senyangu biringsang ke alam kubur bisa bentoh bisa tolongin bisa yang kes di nak foto siodi i alam tunya lebih untuk orang tua dua teretan ngireng guru-guru abdina ada buaki banyak orang jadi akili tunyan keng sajen ruwet pikirah tak kakorangan dari dunia keng sajen mundur dari urusan akhirat sibuk kalaban urusan dunia keng kalau pengen saya kasangwa ke alam akhirat napa di antara sahabat bekento mak teti orang saka intonon kaipun guru abdina gara-gara orang jere lupa kareng tua dua. Mesten kaulah ajunan ke ento para rabu pada mulja. I dalam sehari semalam ingat dareng tua dua baik reng sepo dua ki odi yang alam tunya lebih mambu lah tada yang alam kubur lah tada yang alam tunya berangkat ke alam kubur paling sakonni i dalam sehari semalam lema kali ben maren bajang selama waktu ento beda caran no. Montoro panci dengan teka hajat, montoro panci dengan jember, montoro panci dengan sukses, montoro panci dengan lancar urusan, montoro panci dengan bagus nak poton dari macaran kepon. Ngereng piarsaki, perhatiaki, gempang tak melarat, mon parlo panci dengan afal kapti deki. Sebelum auba sele dari pajang selama waktu, panapa saya maturakin keada dekat Gusti Allah, kepon guru abdina. Angka tananga kalaban mator ento cara Rabbighfirli wali walidayya 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 warhamhuma kama rabbayani saghira ting lema pas pateros orang seistiqomah mau sekain to ben maren bajeng deh jember aben sukses di dalam keluarga lancar rezeki teka hajat mulja nak poton tunya akhirat napa doa saya sebut kento nyo onaki pangaporah dak kareng tua dua nyo onaki rahmat dak untuk reng tua dua dak ka Allah Subhanahu wa taala mun tauning make kasih maus pancin dengan panika dak matan pula gempangan boleh teh bareng keto sejen malarat sejen gempang di dalam Islam. Contoh reng apa aja yang mungkin bisa suruh mancing, mun tak bisa mancing toju tak apa-apa. Berarti sajian tak bisa sajian gempang. Dari maka gempang na pancingan mun tauning cara apa? Angka tananga mator cak matura ka Gusti Allah. Ya Allah, mambu sapur akitusan. Mambu kan isren. 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 Pada pak lima kali, pada para rabu pada mulja benca Arab saya sebut. Keng mun ki bisa, kepon ulama, pakon ngakui ca Arab. Kain to. Nah, mantar muka papangkian
acara sebuare eka andi setan almarhumah almaghfur laha Maimunah binti Nasri manturmu keberokan mapunga almarhumah Maimunah abelia dek kanak poton sing kena poton baraka umurah baraka rezekin baraka ilmun baraka ibadan baraka nak poton taron na Maimunah itu tiaki nak poto se mapunga na jumper tunya akhirat bekus lalakon ka Allah dan bekus lalakon ka kabulan Allah amin Allahumma. Hikmah pertama cak maturan dari acara sebuare kentonon mut ngimutin benga sepo hasiat eka bekus nak poton eka mulja nak poton eka mapan nak poton eka jemper eka murah rezeki salamat odi alam dunya oleh barokan benga sepo salamat laku du malam berangkat ke alam kubur nyangu iman ben Islam oleh barokan reng tua dua amin Allahumma amin. Senomor dua manabi acara sibu arekento sareng sahibil haja igelar karena mabunga orang-orang sampun berangkat ke alam kubur ngireng kaula ajunan kento benih karokun ngirem menekan cerna Al-Quran benih karokun ngirem menekan cerna sedekah benih karokun ngirem menekan cerna amal bekus selain tetapi senga perhatiaki saya setona kaula ajunan kento para rabu sepada mulia itekan sareng para ulama salaku nak foto seodi nya alam dunya ngireng tore kaula ajunan kaweningin ben kakeli ja saungkuna tengkala kon nak foto kentonon seodi nya alam dunya pada pak dek kabenga sepo sebede nya alam kubur. Sitong ulama Pak Asman As-Sayyid Abdullah ibn Alawi Al-Haddad di dalam kitab karangan beliau Sabilil Iddikari wal I'tibar ada buah kilo jasaungkuna Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikat arkam tengkala ko kaula ajunan mulai dari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis irekam tengkala kon kaula ajunan nak foto seki odi alam dunya bekus ban secuba deki ting leda pak kari Jumat papadeng sutingan nada ke alam kubur pada pak dekam mak benembu mak ajebu aja para pujuk para kuruh uning kapi katengkala ko kaula ajunan sebedanya alam dunya saat mambu mak ajebu aja benga sepo kaula ajunan bahkan para guru kaula ajunan lebih Kanjeng Nabi Muhammad saat ni ngalenteng ka bekusa kaula ajunan sebedai alam dunya istabsyaru pada bunga kapi mambu pada perak kapi maajebu aja pada bunga kapi para puju pada seneng bangga kapi para guru bahkan arasa gege Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ni ngalenteng ka bekus kaula ajunan seodi alam dunya alhamdulillah Derin perak ke mambu jai ponon tinglani ngalenteng kape kusenak poton ni alam dunya isdadat wujuhuhum noran wa isyaraqa sajan atamda teran muan sajan atamda mancoro ngamuan sajan te atamda sinara saleran benga sepo ni alam kubur gara-gara pangkeliin na bunga jember ni ngalenteng kape kusenak potos yodi ni alam dunya. Tetapi sebalik ketaritan. Nak foto keluar dari aturan Allah. Tak atoro perintah Allah. Siang hari siang malam arompak larangan Allah. Kelenon Pak. Reng tua alam kubur. Reng sepo alam kubur. Posang biring sang cone todus. Ningalenteng kalakon nak poton. Katawen bi ahli kubur. Katawen bi tatangken para rebu sepada mulia malah bededeteng dari sebagian ulama dek kasantren periksanin salamat ingki make panci dengan iya salamat dek maka beden kubur iya banyak orang yang salamat keng tak bila senak poton dari alam dunya makelah salamat apa irak sorak bi tatangken masa ke into make karena tengkala kon nak poton
tengkalakon kompoya, tengkalakon pion, tengkalakon santren keluar dari aturna Allah. Belekan contoh, waroh kompoya kaki aroh ada kamping asanyo ya alam dunia aroh. Waroh kompoya kaki aroh ada kamping aja mengoreng ya alam dunia aroh. Waroh nak potong kaki kok rokok ani bulan puasa aroh. Arwaroh nak potong kaki tak berangkat ke Jumat aroh. Kainto ika todus, ika coni, ika posang, ika beringsang. Mon korokun ika todus lumayan, Pak. Mon korokun ika toni, ika coni, aduh ringan, Pak. Senga. Setiap nak foto si aku dicoba ya alam dunia, senga reng tuan, senyamuk ilmu kopur. Kata panapa kento? Bendaram mating leteti ketika ento, lamda reng tua kento non. Waktu ki odinya alam dunia mangkat pagi pulang sore ngeg bahkan alembur sampai malam karo sibuk kalaban urusan dunia kacau ngaben cipinga te sangkolen iman ben Islam kacau ngaben cipinga te sangkolen ilmu agama kacau ngaben cipinga te patoro kamu sholla ustad semurok Al-Quran te patoro kalangker kiai si atulengin Al-Quran anan te daftar lagi kamat derasa sebede idairan pancinengan anan te pamasok de ke pesantren sebede itisan pancinengan daramna mun irot torot anak jadi anak terlantar tak kenal iman dan Islam tak uning halal haram tak uning perintah Allah tak uning larangna Allah berangkat ring tuan ke alam kopur setiap kalakuan cuba nak foto man ketempuan di dalam kopur para rebu sepada mulja dari kadin tong ireng kiai ustad siapa ada aki pamorokan Al-Quran itu lima tuli taraki potra-potri kaula ajunan kiai syampun muka melalui lembagan tuli taraki dek kata lima pasrah aki dek ke pasantrena patoro kata lima ulama nguntro pancinengan berangkat bunga berangkat perak setia nak foto setia orang seneng setiap waktu kalaban bekus nak foto siodi ni alam dunia ada pangireng para rebu sepada mulja sitong santren Gusti Kanjeng Nabi Muhammad nyaman asman Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma pakwadabun innal walada innal mu'mina la yubashsharu fi qabrihi bi salahi waladihi langsung saungkuna almarhumah Maimunah Arya itambahin perak itambahin seneng itambahin bunga itambahin pangkat i alam kubur i alam barzah sabab tengka beku nak poton siodi i alam dunia pada kebukti dari teka hajada almarhumah Maimunah andi keluarga bagus tinggal dapat dek kesebuarin deni ikolopain ikengain kalaban ikirimin kenceran dari amal bagus kento sitong contoh para rabu sepada mulja namilada dari kadin tong ireng muntro atam be bunga muntro atam be perak muntro atam be seneng ngireng tebun Sayyidina Jabir bin Abdullah orang mate ngiba iman dapat ke alam kubur atambe perak atambe seneng bahkan atambe pangkat oleh dim tambahan perak dan seneng dan pangkat jiriya idalam sehari sama lemah bisalahi waladih kalaban sebab bagus tengkala konak poton seodi i alam dunya jadi ngireng tore penting ngaki para rebu sepada mulja ngireng pak bilebi jaba mangken bilebi zaman kati zaman mangken pak zaman taporot pak zaman tambur pak kak belekan tak kain to lamari adeer ya akhir zaman kain tonon zaman camdur zaman patena orang tak bisa bida aki lakelan gedeng bantai sekelen orang tak bisa bida aki ringkuring gedeng bantai kereng orang tak bisa bida aki halal ban haram bener ban salah bahkan dari zaman patena sesala banyak adukung sebener ada nolongin para rebu sepada mulja kento ya akhir zaman pak tetinggi reng tore nun tore jadi repot selesai nyangkol letunya kana foto jadi seruat
senyangkol na arta de kana poto tancin dengan tak nyangkolen arta kana poton na poton itin aki miskin dari tunya ya alam tunya depak ka kopur pancin dengan tak kira tanya aki bi mungkar nakir daremanan metin aki miskin daremanan mete sangkolen tunya mungkar nakir tak ngurus ka intonon kengmun pancin dengan pak berangkat ke alam kopur tak nyangkolen iman ben Islam kana poton tak nyangkolen ilmu agama kana poton na poton itin aki pudu ya alam tunya tak kenal halal haram tak uning perintah Allah tak uning larangan Allah pancin dengan ngagungin perkara agung di dalam kopur pancin dengan bekal ketempona tengkaju benak foto COD yang alam tunya keinto para rebu sepada mulja zaman akhir mangken pak zaman taporot pak zaman tepuan pak zaman sema posang dan sema biringsang para rebu sepada mulja nilana tebuna kanjeng Nabi Muhammad innal mutamassik fi dinihi fi akhir zaman kal qabid alal jamrah orang itu berpegang teguh keagamaan madateng atau si bener ajawin sesalah derin malarat pada benreng mergemar deh para rebu sepada mulia derin malarat pada benreng mergemar deh mun kelakuan salah kapi adukung mun kelakuan bener ada orang atau oleh mangken para rebu sepada mulia dari kadin tongireng tore para rebu sepada mulia tore nak foto kaula ajunan tulih saja pada sangkolen iman ben Islam karena dajjal para keluara kula ben pancingan udi akhir zaman mangken para rebu sepada mulia sesalah yang kebender sebender yang kebsalah kento munte eda saren iman sekuat ada 10 tahun lagi terancam iman ben Islam hilang dari daerah kaula ajunan tetapi manabi kaula ajunan namen iman ben Islam kana foto berangkat kaula ajunan perjuangan kaula ajunan ikan bina foto kalau ben tebel iman para rebu sepada mulia kalanon tak kira gentar pak tak kira keter pak mun idalem kuat iman dari mabapas bisa kuat iman karena orang gila cakang arok torok perintan Islam kentonon dari mabapas kuat iman karena orang gila penter arok torok perintan Islam mampu ajawin larangan Islam kento para rebu sepada mulia teti ngireng iman ben Islam sangko lagi kana foto supaya iman ben Islam kento nyerep kana foto kantos ke arek kiamat amin Allahumma amin kento senomor 2 senomor 3 teretan sering abdina nyampayaki tore kaula ajunan ngalak paburukan kalaban berangkat almarhumah Maimunah artena isamarin Maimunah kento berangkat kari kilir daten kulaban panjenengan seekonina muntak maren deki muntak deki laku muntak laku du malam seterusnya ada orang lepas dari mate pak dari kadin to ulama kuru-kuru abdina mesen mayu senguda jireja teger kalaban kanguda enah sesehat jireja tenang kalaban kesehatan nah sebab mate kento beni andin reng tua mate kento beni andin reng kering mun mate andin reng tua janun ada beji mate mun mate kento andin reng kering janun ada reng alan duit tengah talon ikerem di binin isong kudung tedungan duit temu lakeng mate teh beni kering bukten alandu mate tengah talon berarti mate kento andin pasera mate kento andin orang seodi siap baik aben ki ngude baik aben la tua baik aben ki sehat bilebi aben la kering la songkan siap ngedipin pate kalau bencara apa sebagus tore tingkat aki kebagusan nah sejuba tore tuli atau beda ka Gusti Allah para rebu sepada mulia ulama aulia bahkan ambia para nabi seekok katako seeter kaketer takok tinggal dapat de keleup terakhir tak nyangu iman ben Islam takok tinggal dapat de kanafas terakhir tak nyangu iman ben Islam kento sesosa serwat beni namung ulama sesosa serwat kahal kento beni namung aulia tapi sesosa ben ruwat kento para ambia bukten pasera di dalam surat Yusuf Nabi Yusuf epakwalolonga ka Gusti Allah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin ya Allah mun mamati ajunan da ka abdina pamati aki abdini dalam kabadan Islam dari marten i dalam kabadan arok torok da ka ajunan
tinggal mati dalam keadaan Islam, iman dan Islam. Wa alhiqni bis salihin. I alam kubur, i alam barzah, i alam akhirat. Papolong ngaki kaula kalaban orang-orang sepekus. Para rabu sepada mulja. Sementara abah tak teman andi ketir teh. Sementara abah tak teman andi posang. Sementara abah tak teman inga. Mati derem matang materi laku du malam. Apa mati pekus di budi? Apa mati coba di budi? Mati pekus di budi ngiba iman ban Islam. Mati coba di budi ngiba kafir ban munafik. Derem maretang mate. Para rabu sepada mulja ngireng, para rabu sepada mulja kento puto ika tako, kento puto ika keter, kento puto ika posang ban ika biringsang. Kalaban ning kataki kawaspadaan, sepekus ning kataki kapekusena, secuba tore tuli atau pada ka Gusti Allah. Kakaliban kau ningin cak sangkuna kaula ajunan kento taretan laku du malam bekal mati ya tergantung kebiasaanna. Bekal mati ya tergantung lalakona. Bekal mati ya tergantung burle-burna. Ulama kompak sampak. Ulama sepakat. Bahkan kento sebagian bada saya debuaki hadis beni debun ulama. Kenapa debun ulama? Mun kento debun ulama. Kenapa hadis? Mun kento debun kanjeng Nabi Muhammad. Al-mar'u yamutu ala ma'tada alaih. Al-mar'u yamutu ala ma'asya alaih. Kenya banyak ulama kento beni hadis. Tapi debun ulama. Orang yang bekal mati atas kebiasaan. Orang yang bekal mati atas lalakona. Orang yang bekal mati atas burle-burna. Mun orang lebur ngalakonin pekus, bekal mati ya pekus. Mun orang lebur ngalakonin cuba, mun tak ambu, bentak jira bentak atau bekal mati ya cuba para rabu sepada mulia. Bukten, tore terjadi lapangan teretan. Ina kira Hadramut kento teretan. Bade sitong orang laki sepo umur ke atas petong bolo. Sete teh. Lanya joknya apa kento no. Karena pada perintah dalam Islam, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Kakemun ketemun ban orang perapan anaza. Kakemun ketemun ban orang perapannya jenya bah. Ketok kopi ngajeria orang jeria kalaban kalimah la ilaha illallah. Mun kira tak ngerti ka maknan, ketok ban maknan la ilaha illallah. Tada pangeran angin Allah. Kedi ngaki bila akar ngak berarti nur aki. Tak usah ketok boleh. Atau berciling cilan karena orang nyajak nyabak itu mesti anganga lesana. Ada orang nyajak nyabak ake kebak. Pakun anganga. Jadi bila mereka ketok bila cilan akuli. Ampun angkip penekalan nur aki. Pon jagi ketok boleh. Para rabu sepada mulia panapa hasiat kento. Mangkana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah. Debun kanjeng Nabi Muhammad siapa orang dibudin ocan orang jeria. Mun oca jadi terbes ke aten ngoca la ilaha illallah. Tada pangeran angin Allah. Pas mati orang jeria ngiba kalimah la ilaha illallah. Makanya peraka nuraka. Bekal iba tak orang jeria masuk ke dalam swarga. Pon. Orang seina ke Hadramut kentonon ikat togbi potran pak. Ya abati eba kul. Ada buah sampian ba. Aban lah perapan jacoknya ba. La ilaha illallah. Encan potran pak. Ajawab kalaban terang non. Ajawab kalaban jelas. Tipak wajawab apa? Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Maca Quran teh. Awal surat Taha. Ketok boleh bi potran mak. Ada buah sampian mak noro akin sampian mak. La ilaha illallah. Ayat kipur karo se maus boleh pak. Ketok boleh sampai telo kalen nun. Qul la ilaha illallah. Ma toring noro aki ma la ilaha illallah. Jawab petinglah telo kalen pak. Pakun. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Cek eko mate pak. Tinggal telo kalen mate pak. Mate perapan maca Al-Quran pak. Timbul pertanyaan di dalam aten anak. Duh, darem matang emak tak ya. Mak ketalkan kalimah la ilaha illallah tak noro aki. Tapi tang emak maca Al-Quran. Matur ke sebagian ulama sebeda edairan i waktu ke intonon. Kiai, du malam mendaten kula kapatian reng sepola ke. Iya mangkan arapa. Etalken bitan kula kalaban kalimah tauhid. Sampai telo kale kiai tak noro aki. Tapi saya baca bima. Ma pas maca awal surat Taha mangke.
Bismillahirrahmanirrahim Taha sampai ke budi make. Pederem napa ni kamak dan kula mak setu saka into. Abashir bunga kakena. Syokora kake ka Gusti Allah. Man kake ceretalkeun kalaban kalimat tauhid beni ajawab nyanyian jong. Beni ajawab kecung. Beni ajawab bentah-bentah seni beni man jere maca Al-Qur'an. Lu engkau terotawa, engkau tanya ke kaki, apa lalakon man kaki? Macan kula kento bila ambu dari kesibukan ngurus keluarga, ada boleh sempang areba Al-Quran, neku Al-Quran, ngatamaki Al-Quran lalakon siang hari siang malam. Kento teretan, orang kento bekal mati kakak lalakon, orang kento bekal mati kakak kebiasaan, orang kento bekal mati kakak burle-burna. Sebalik keteretan ina kera Hadramut kento, beda sitong orang pak lalakon yang ngalakonin lakon kalakuan dosa raja. Kenapa? Bayail hashish, tokang jual ganja. Ganja kento pada ben beko karo anon sekode. Dari tatamenan ganja kento pada biru. Keng lain sekode ben anu krobernan sepada ben beko. Kento tatamenan haram, tatamenan terlarang kento. Agama alarang, negara pemerintah alarang. Pon, karena ganja kento tak kenal bireng matura. Malay singkat contoh akin kase lain, kase kenal be abe. Beda orang pak, lalakon orang kento ngidar bu sabu, acual bu sabu siang hari siang malam. Ada boleh lalakon sembang menikah. Mati ya orang kento no, nyacok nyabe. Tetincanan pola maki berdere karen iman, pola maki berdere karen pangaporan Allah. Tang mak ikat to ke ya la nyacok nyabe. Ya tang mak la anaze. Lakon ki odin ngidar bu sabu pak. Italken jalanun. Ul ma la ilaha illallah. Ada bu ajunan mak la ilaha illallah. Panapa jawab teh? Ajawab kalau ben jelas, ajawab kalau ben terang. Cong, segera masa juta setengah nak. Ketok boleh la ilaha illallah. Segera masa juta setengah cong. Ketok boleh la ilaha illallah. Segera masa juta setengah. Cet mate pak. Para bertabaran transaksi bu sabu. Orang bekal mati ka burle-burna, orang bekal mati ka lalakona, orang bekal mati ka kebiasaan. Tore taula ajunan palebur bagus. Tore taula ajunan pabiasa bagus. Tore taula ajunan ngalakonin kalakuan bagus karena panapa? Mate ke ento tak deteng i waktu abe parapan kering, mate ke ento tak kudu deteng i waktu abe parapan tua, mate ke ento bisa kongang terjadi kak dim asaos ibila saos kapasir asaos. Tore ya ikhwani limithli hadza fa'iddu debun kanjeng Nabi Muhammad tanteretan untuk kuburia, untuk materia siap mayu kake sebagus tingkat aki kabagusan nah secoba mayu tuli atau beda ka Gusti Allah karena mate mun kula ben panjenengan dari bara burua ka timur dari pateh bi pateh yang be timur. Mun kaula ajunan dari lauk burua kadaja, burua dari pateh, di pateh yang be idaja. Mun jan kula ban panjenengan dari timur, burua kabara, di bara ibara yang be bi pateh. Berarti bila bayi, ikaim abai, pasera abai, kepong siang hari siang malam kalaban pateh, bahkan malaikat Azrail, malaikat maut tokang cabudanya abah. Makitan kula semati aki orang 20 tahun. Dalam sehari semalam tan kula ban panjenengan icongo karoma lema kali para rabu pada mulja. Wa maliki aku parapaan beda epore. Marin tinggal malam malik beda dimah. Oh arwah beda ingan sangan. Deki malam icongo pole wa malik beda. Tak lepas tan kula ban panjenengan beda yawasan malaikat korongan tos waktu teh. Karongan tos waktu kaula ajunan. Ngireng sebagus tingkat aki kabagusan nah secoba tuli atau pada ka Gusti Allah. Hikmah nomor 3 dari acara sebuareh ngemutin almarhumah Maimunah hakikat kengingain kaula ajunan seki odi sebagus makleh ningkat aki kabagusan nah secoba makleh tuli atau pada ka Gusti Allah. Kaintoh kerana seketer hikmah dari abdina dari acara sebu are kesempatan siang are mangken sebisa sampai yaki salah lopot kurang lebih nah nyon sapora sebanyak nyacamten kula dari ada kantos akhir manter muka cetia tambahan ilmu sebarakah cetia tambahan ilmu semanfaat
sing ke sepekus atamba pekus secuba yoba ipatati orang pekus amin Allahumma amin wa sallallahu wasallama ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.